Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndabizi ko muri benshi cyane harabari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zose uko arenye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, ibirasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Muri benshi cyane mukunze kubitwereka muri comments ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu kuri M247 TV. Hari n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko hafi n'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'abari kure y'igihugu cy'u Rwanda ku migabane yose igize isi dutuye uko ari 5. Muri benshi cyane bayikaze rero muri aya makuru. Inkuru ibabaje cyane itugezeho ivuye mu karere ka Nyagatare ni inkuru ivuga yuko umunyamakuru witwa Samuel Beka, uyu nguyu rero arazwi cyane mu biganiro bitandukanye ndetse yakunze no kunyuza ku mbuga nkoranyambaga, aho yakunze kugenda aba umutumirwa mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera kuri murandasi, atanga ibitekerezo bitandukanye kuri gahunda zitandukanye, yakorera ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Samuel Beka, akaba rero yakoze impanuka ikomeye mu karere ka Nyagatare, hamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ahitwa Bugaragara. Icyakora amakuru yandi atugeraho aravuga yuko uyu munyamakuru nyuma yo gukora impanuka ikomeye cyane yaje kugezwa ku bitaro bya Nyagatare, bamuha ubufasha bwihuse ndetse ibizamini byo muri scanner biratanga icyizere. Ati rero mu by'ukuri mukomeze mu musengere cyane ubuzima bwe bwe gukomeza kujya mu kaga nk'uko aya makuru atugera akomeza kugenda abivuga. Yitwa Samuel Beka rero mu by'ukuri reka tumwifurize kurwara ubukira ndetse no gukira vuba. Abakunzi be rero batandukanye, abanyarwanda muri rusange bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho. Aragize ati bavandimwe, ati turi kumwe, ati nyuma yo gukora impanuka yagejejwe ku bitaro bya Nyagatare, ati bamuha ubufasha bwihuse. Aragize ati Nyagasani akomeze kumurinda. Aragize ati may the good Lord be with him in this thought tribulations. Ati mu by'ukuri ntabwo byoroshye cyane, ati ihangane kabisa Nyagasani amukomeze. Undi ati so terrible, ati may God help Beka. Undi ati wishing him a quick and full recovery. Ati pole sana bazina. Akaba ari Samuel Beka mu by'ukuri yakoze impanuka, ariko amakuru atugera avuga yuko akomeje kwitabwaho n'abaganga batandukanye mu bitaro bya Nyagatare muri kariya karere kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba mu Rwanda. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, abarenga 50,000 bafashwe barenze ku mabwiriza kwa COVID-19 mu minsi 10 gusa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko mu minsi iyaguma mu rugo abantu bagera ku 54 bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 mu bice biri muri gahunda ya guma mu rugo. Ibi CP John Bosco Kabera bigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo Rwanda, agaragaza ishusho y'iminsi 10 yaguma mu rugo muri Kigali n'utundi turere tugera ku 8. Muri rusange yavuze ko mu mujyi wa Kigali hafashwe abaturage barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 14,000, mu gihe mu tundi turere twashyizwe muri guma mu rugo abagera ku 40,000 aribo bafashwe. Yagize ati mu gihe inzego z'ubuzima zivuga yuko kwirinda biruta kwivuza, ati polisi nayo iragira inama, ati iragira ngo yibutse abanyarwanda ko kubahiriza amabwiriza ndetse no kuyagenderaho biruta kuyica cyangwa se kuyarengaho. Ibyo rero bifite ingaruka ebyiri, kuko ashobora kwandura cyangwa se agahabwa ibihano bikomeye cyane. Yavuze kandi ko muri ibi bihe byaguma mu rugo hagaragaye abantu benshi cyane basabye impushya ariko ugasanga bari kuzikoresha ibinyuranye n'ibyo bazisabiye. Yagize ati bagiye bagaragara, byagiye bigaragara ko iyo ari guma mu rugo urugo ruba ruto nyine, ati naho ati yaba muri guma mu karere akarere kakaba gato, ati turagira ngo twibande ku bantu bahawe impushya bigaragara ko bari kuzikoresha nabi. Ubundi abari muri guma mu rugo, iyo usabye uruhushya rwo gusohoka ntabwo urusabira mugenzi wawe mutabana mu rugo. Yavuze ko kuba muri guma mu rugo ati yongereho iminsi igera kuri 5, polisi izakomeza gufasha abifuza serivisi zinyuranye ndetse n'abashaka impushya z'ingendo bazazihabwa, ariko yihanangiriza abarenga ku mabwiriza nkana. Yagize ati tuzatanga impushya, ati nibyo, ati bazazisaba tuzisuzume, ati binyuze mu bigo bakorana nabyo cyangwa se bibahagarariye, ariko n'abafite ibibazo byihariye bakanyura kuri polisi bagasaba impushya tuzazibaha, ariko hari ibintu bagomba kwirinda. Abari muri guma mu karere
ati ubahiriza amabwiriza, ubahiriza amasaha y'ingendo yemewe, ati bamenye imbibi z'uturere kandi bamenye ko niba ugiye kurenga uturere ugomba kuba ufite uburenganzira. Mu minsi 10 yaguma mu rugo kandi abantu bagera ku 99 nibo basabye impushya, harimo 75,000 bazisabye banyuze mu rubuga rwa internet, naho 24,000 bakoresheje uburyo busanzwe kuri telefone, muri bo abasaga 57,000 nibo bazemerewe, nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yakomeje kugenda abitangariza abanyarwanda muri rusange. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Archiepiscopi Andrzej Jozowicz wari umaze imyaka 4 ari intumwa y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis mu Rwanda, kuri ubu akaba yarasoje imirimo ye mu gihugu cy'u Rwanda. Archiepiscopi Jozowicz yagiye gusezera Perezida Paul Kagame ku gicamunsi yo kuri wa mbere tariki 26 Nyakanga 2021 nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Ubutumwa bwanyujwe kuri Twitter ya Village Urugwiro bugira buti uyu munsi muri Village Urugwiro Perezida Kagame yakiriye Archiepiscopi Andrzej Jozowicz wari intumwa ya Papa mu Rwanda waje kumusezeraho. Archiepiscopi Jozowicz yagizwe intumwa ya Papa Francis mu Rwanda muri 2017, abafite inshingano zo guhagararira Papa mu gihugu nk'ambasaderi we. Mu gihe yaramaze mu Rwanda rwabonye Cardinal wa mbere Archiepiscopi wa Kigali Antoine Cardinal Kambanda wahawe ubwo butumwa mu Gushyingo 2020. Archiepiscopi Jozowicz yavutse tariki 14 Mutarama mwaka w'1965 avukira muri Polonye mu mujyi wa witwa Bika. Mu mwaka w'1990 uyu mugabo yahawe impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko ya Kiliziya n'amategeko mbonezamubano. Yahagarariye Papa mu bihugu birimo Mozambique, Thailand, Hongria, Syria, Iran n'Uburusiya. Akaba afite ubushobozi bwo kuvuga indimi zirimo Icyongereza, Igiportugal, Igitaliyani, Igifaransa ndetse n'Ikirusiya. Ubutumwa bwe mu Rwanda bwarangiye muri uyu mwaka wa 2021, aho nyuma yo kuva mu Rwanda yoherejwe kuba intumwa ya Papa muri Iran. Muri Uganda naho gahunda ya guma mu rugo imeriye nabi cyane impunzi zituye mu murwa mukuru Kampala ntabwo zihabwa imfashanyo nk'iziri mu nkambi. I Kampala hari impunzi zigera ku 60,000 kuri 1,500,000 bari mu gihugu hose. Kampala, Ignatius Bahizi. Ibi ni ibihe bikomeye muri Uganda ku bantu bose kubera gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye, haba y'ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi. Ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zisanzwe zitagira akazi zitunzwe n'uko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye ubu byahagaraye. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa Kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora. Ukuri impunzi ngaha Kampala mbere no muri Uganda yose zimerewe nabi, cyane cyane ha Kampala mherereye impunzi zose ziguma mu nzu, n'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho ubu ntibarenga impangu zabo canke inzu zabo, baguma buganiwe mu nzu, ntibaronka icyo bafungura. Ubu rero abantu benshi bakaba bariko baravuga bati cyane cyane nk'impunzi ati uwo tumubona uri kuricwa na corona mugabo basi wowe ukaba upfuye wari kuraronderera abandi, abo bandi batarafatwa na corona basi bakaba bafite icyo bafungura. Kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nk'aho nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala na cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo, ngakaba zimwe zimaze kwiheba dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza. No gushika kwa muganga birabagora. Ubu rero ntituzi wo tweza amaso, nta n'umwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gutya, reka ndazihe icyo zijya. Dupfiriye mu nzu naho korona itotwica, inzara yoyo ntidusiga. Nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya COVID-19 kitari ku mpunzi zonyine, ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu. Nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye, leta yashizeho gahunda yo kubaha $30 kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango wita ku mpunzi ku isi HCR hano muri Uganda bwerekanye ko impunzi zagizweho ingaruka zikomeye cyane zijyanye n'imibereho kuruta abanyagihugu.
Uwo muryango wongeraho ko impunzi zimerewe nabi cyane kubera ibura ry'akazi hamwe n'ibyo kurya, akaba ibi byaraziteye guhungabana mu bitekerezo.